Bluk 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 bluk. Langsung lagi jos tenan iki master iki. Tak diragukan lagi nek iki wis jan pol-polan jos iki sip. Hmm. Lho ya toh. Kenoran can pojokan ya Mas ya. Pojokan kangkung kayak Bro ya. Pojokan kangkung sip lho. Wah iwake. Iwak tenan lho. Sepiro Mas? Wis entuk sepiro? Wah, sip. Iwake mumbul. Wah, jan sip tenan, sip tenan. Ah, es gile. Iya, jos, jos. Iki master umpak-umpakan, mancingin tuan. Ah, gelu. Wah, ya, jan. Wah, sip. Iwake ngumpul neng sebelah kangkungan Mas gelu Mas. Lah, ya ta. Rene Mas nak nyerbu rene wae nggon kangkungan ki ya Mas ya. Heeh. Gelu ngono wae kena Mas. Jos. Nyaris tak terdengar Mas. Dicoba lagi Mas. Umpane sak kepel-kepel. Sing penting pinggir kae Mas. Lah, pinggir bengokan kangkung kae ya Mas ya. Heeh. Kangkung sak gerdu kae Mas. Jadi wah sip. Iwak akih. Cuman bejan-bejan iwak gede apa cilik. Waduh ra kena Mas. Wah. Kita coba lagi. Mudah-mudahan doakan ya Mas ya. Kena lep. Lah, kena. Ayo langsung aku super terik lah duh lah sip wut wah ra kena kena malahan nih. Orang nyongko malah kena. Lho wah, iki anu saya banyak belajar dari beliau master ini Mas. Jadi ya bisa dikatakan nih guru ya. Gratis sisan belajarnya.
Gelu 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 le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 . Weh, nyengkrak iki. Wah, saking pintere memancing nih iki, Mas. Nyampe kesengkrek saking akeh iwake, Mas. Jadi ini ya suasananya, Mas. Tuh. Walet, Mas. Itu ke sana itu Kali Galeh tembus. Wah, selanjut dulu. Gelum masih aku. Yo ora dipotong barang videone lho iki, Bro. Wah, wis. Jan. Sip. Gelu lah itu, Mas. Tembakan ini sekitar setengah meter ya, Mas Bro ya. Setengah meter, Mas. Bau, Mas. Coba nih lihat. Nah, itu tuh langsung geloyo tuh, Mas. Lah, itu saun-calun-cale, Mas. Yes. Kalau bisa pepet ke itu, Mas, intensitas makannya itu lumayan lebih bagus. Pepet kangkung sak gerdu. Langsung. Langsung, Mas. Wah, sip, jos. Dapat lagi, Mas. Pas radi shooting malah entuk, Mas. Yes, ini ki resiko YouTuber kecil ngenekan ki, Mas. Kok kecil pemula ngaku wis gede tua ya, Mas. Mana di shooting kok ambles, Mas, ambles jeru. Sanggon-gone mangan wis to. Mau nak radi shooting plungyut langsung kena, Mas. Iwake ngerti enak di shooting ya, Mas ya. Tapi ndak apa-apa lah. Lho, gentas nyemplung lho, Mas. Lho, ora apa-apa, ora ngaruh di shooting iki, Mas, boleh. Iwake tetap hau, lanjut. Tak kae. Tak di ngono tok lep. Ayo, Mas, kon joget-joget kae. Ayo karo joget-joget. Iwake yo joget-joget. Tenan. Jan. Sip. Karo joget-joget iki lho, Mas. Ya. Lembut-lembut, Pak. Nggih. Sing nika Pak Neng nika sing ageng-ageng. Mantu nika, Pak? Oh. Bukan lumut lagi, Mas. Nggih. Nutup lumute, Pak. Iki ndang rung siap videone malah hau, wes. Jan wes. Entuk sekilo, Mas Bro? Oh, lebih 2 kilonan ini. Sip.
Lah. Hmm.